Ago chemeke nyeme ni me na me ko manfoi fen kwa ngbeji ni Kwardey Ntreh lo ache kwa yemo iyo se noko ye wo ngmene yemo mi yemo ko niji ahe awomli neke yemo ne eye yichogbamo fio kehami eji yemo ko ni wokoye akan yemo mi ni twa keshi yeji editumu shi neke yemo ne keji okemba yemo shishichomo yegamiye eji nokpelemo ni kemuko pele noko no be engono no keji yemo ya fe yemo ojogba sanefi ake angono lo engono shije ehe ewomli lo ahe awomli keji moko pele noko no be engono shije ni ehe ewomli dabi woko akan shishinu mo ke badamo gan yemo mi pepepe je na kan yemo ye manfe mano eye shigamo ke shishi fain ni hiele ni ke shishinu mo damo shi ne fi ofan wongo ni ano ni jino pelemo no ka pele no kono angono shije ahe awomli nya wo chakia eneme ni wo yemo adamoshi ngbeji ni Kwardey Ntreh